Ang buha ang bulhalap nam ni miri hugaritu mewa kata buha baru anak pulung ni miri welingu la roma ko walu dalar hambul hawalu lo patakalan dalar dari bambulu na tema na ala na marongu yang na hamayang bu ang buha ang bulhalap nam ni miri hugaritu tapa malamu ni miri bata pahambur beli la pamarigu eti la kanal YouTube ya kabege ka TV ang bataromu ya na pulungu lalo nahu tapatinginya lambuku pulungu la kawuku la wasiat na pulungu na parongu nda weling la hura tumatua Roma kawurwalu dalar hurwalu patap kal dalar talwambulu ang na pulungu na makawandi weling la hura tumatua Roma kawurwalu landalaru wa kambuludomu bawana tunanumbu nangahu na Allah bana may pandulata yaka ta muluputu mambada tapi dunyaka ngikiwandra badi pathamaya nangahu wiki madu nama hurungu lahanga na ala pakarain dumandanyeta bana wangu pakali iru karenganya hilupa ndapekuna patia lapatikia Anggu ambul halala penamune mirihu karitu. Lapira wubundana bana pahambur danya nakabungu. Nyunga kaliromu ya napawukuna wana ina nyunga ndia. Nyunga ndakupingu pahamayangu lamadang. Kayaka nyunga hamayangu lahanga madang. Nyunga ndakutara ura. Kura pandan buti nama ruang bahala na lili kario nama tumbu-tumbu nu na palatanya nanda daha wanjiri talanga karaikan dumana kapipi hamayango nahu palaku la umanimiri lahambeli na unanyunga kungalang pahambaru tanya ninya na tahu-tahu nama papeku kanadu badang damamu pakapipi hamayamu lahanga nama dang talanga du na dana patanda wanay banyak na hore karyo na papalaku hiroma kawurwalu dalam pakumbulunomuan tunanumbu nangahune ala panamay pandulata yakata maluput mambada tapi dunya ka ngikiwanda badi pathamaya nangahawiki maduna nama hurung lahanga ne ala pakarain dumanda yuta batawangu pakali yiru karyanganya hilupan dapekuna lapatikia nadu dedi apa tahamaya tapi manya wanda kaluaka pahamayang ni ala nda ia pi ngunda yuta pakarioku na uruku nangahu matua na mandula tanyuta mamaliyang ang buha bulhalap namune meriho karitu latalu hamayanggu i alan nangalangu parongu tanyuta parihi nyuta datang maka papi panjar kanadu ruku mambotu nduma dan nyuta mapawai nyara nyungga ku itanggu lapangnya hamayang naha atu tau nama uhuk mandai naha wiang nama hamayang badahadang hutanya ka ku itaya nangaru na nama kamamiku nyungga ndak romu ayah nahambayang nadu dawai mata na pangalamu badakam batik nakatikuna panuang pakarudu ladalu hamayangun dangway matan i ala na romo may i ala na romo mata nyuta bulhalan amin may tahamaya o miri maninggola awang magyama yung mga bulhala atam damapingo apa hamaya damapingo apa karyop damatalu uraang natin yun na miri nyumu mauwang ka makaparu himatalu ura papala
laku yang hamaya. Mama hamaya o ba mawoto hailanya na pahamu. Imiri yeho karitu. Nama uang kama ngaho matua atal kata. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.